I dobar dan, i danas igramo opet Agario. A ovaj put nas ima više, mislim da nas ima 5 ili 6. Aj, nećete ih naravno čuti. Krećemo. Da vidimo ovima koje na ljestvici naših nema, ali bili su. I idemo. Pokušavat ću da dođem do nečega. Da imam Minecraft. I to još besplatno ga dobijete da igrate online, da se samo prijavite da igrate Hunger Games i sve i svašta. Onako mi pomaže, nemojte me da ganjaš. Hvala. Inače pozdrav za Matiju. Karla, evo ga jedan od mojih. Nemoj pomagati. Ne. Pomaže mi cijelima. On uporno želi da budem u top 10, a nemoj sa mnom. Ne, šta radi on? Joj. Pa Karlo, u šta me dovede? Da Sparta, dođi. Volio bi te pojest, znaš. Volio bi pojest ovog, joj. Deadpool, to je to. Evo ga Jure, to je Matija. Ja sam sad samo njih dvoje sreo. I to je to. Stani. Jure, bježi Jure! Evo ga, pomogao im jesam. Oni su meni, ja sam jako zahvalan. Ostavite me. Pa poklonit ćeš mi Karlo. Kako ja to igram. Inače oni su mi među najboljim prijateljima, ne? Čim na ovaj Minecraft odmah ću njima i reći, javiti, samo da mi sad meni da pomognu, jer ako mi oni pomognu, bježi skuta, nemoj, Karlo, bježi, Karlo. Bježi! Karlo, morat ću te pojest. Bježi! Bježi, Karlo, kad ti kaže. Aleluja. Hvala ti Bogu. Dobre. A kak je on? O Bože dragi, pa samo u mene se ulazi. Ljudi. Baš super, baš mi se sviđa. Kada ovako prvi. I to još je spoj, ajde, spojimo. Imamo tamo, to je to. Ne dirajte mi prijatelja, to je to. Vidite kako ja to igram. Mnogo opasno. Ček sam drugi.
Ljudi, mogao bi da dođem i do prvog mjesta. Zahvaljujući mojim pomagačima. Karlo, tebi se najviše zahvaljujem. Onda mi dođe Matija. Uđi. Eto ti je, no. Pokrući. A gdje si ti misli da ideš? Gdje misliš da ideš? Ne, pa ne da pukneš. Bježi, Karlo, samo se od mene kloni i sve će biti okej. Čak sam treći, dobro, padam. Sa mjesta na mjesto, ali... Killer Pro JT, to je to. Još da mi se uspije spojit, bio bi najsretniji. Spoj se, daj, molim te. To je to. Daj, sad se spoj. Prema tamo pa tamo. Ulazi, sad ću ući. Karlo, bježi. Idemo pojesti ovu noru. Nadam se da ćemo je uspjeti uloviti. Uspjeli smo. To je to. Lovimo svih većih od mene. Ali jedno sam uspio. Sad treba bježat. Da. Katastrofa. Pored mene mog prijatelja. Ali ja sam im jako puno zahvalan što su mi uspjeli pomoći. Još ću jednu rundu odigrati, ako je to nešto ne uspijem. Opa, odne ispod, izvozio sam ga ko... Ne znam šta. Evo ga. Moj drugi prijatelj. To je, kraj. Deadpool, kloni me se. Znao sam te bio pojavan, sorry. Sorry man. Sorry. Sad ga Terminator može pasti. Nemoj, sorry frende, ali nemoj šta. Evo ga. Znači nisam im ja rekao da se tako zove, oni su sami. Oni su biti mene zvali. Da idem. Inače našao sam kako se zove, dvije igrice. Prva igrica je Formula 1, 2 druge, a i našao sam, kako se zove, Max Payne 2. To moram napraviti da mi radi, pa da snimam. Daj. To. Koji kralj. A gledaj, ne mogu ga pojesti, a? Dođi. Ne, daj meni, ja sam brži. Gledaj što pomažu jedni drugima. Skoro. Još jedno. Evo, zadnje. Gledaj, ne mogu ga pojesti. A daj, stvarno nisi fair. A dobro. Ja tu više ne nastavljam tamo. Evo taj, to sam htio pojesti. Hvala. Anđela, ostavi me na miru, Anđela! Odlično. Samo ti me tu trpa oko, znaš, ovako. Dođi Sparta, to je to. Eto ga, to smo pravili. Srbija, Harry s tim ili Srbija, ajmo. Ništa neće, jedno i drugi. Eto, ovo mi se sviđa, Nemoj da budeš takva... Ko sada me voliš, Anđela? Evo, Anđela čak 5.
Koji put trebate moliti da se nađete na pravom mjestu, ali znao sam. Poslao mi je 50 poruka. Samo, ko je još sve tu? I tu mi prijatelj napisao. Pozdravljam, Marija. Nešto zaboravim. Znači, pozdravljam Matiju. Pozdravljam Karla. Pozdravljam Marija. Hvala vam na 10 suba. Stvarno se zakon. I na velikih 8 lajkova. Želio bi da idemo na 15 suba i na 15 lajkova, ako to može. Hvala vam svega srca. Mi se vidimo u sljedećem klipu. Peace!